Sanibona nonke bathandi bohlelo kaDr Mnguni uprofessor umthandi wabantu isehlula amanye amadoda indoda engazalwanga ekwasa nje sikhona awu ngithi ngiyabingelela kuphina kuphi la kufinyelela khona uhlelo luka Dr Mnguni umthandi wabantu isehlula amanye cha bafowethu namhlanje ngiphathele indoda kaMhlabi yalingana ngibhizi kakhulu ngiphethe uSwaziland ngiphethe uMhlabi yalingana and ngiphethe amadoda aseduze kwami kakhulu amadoda angikhonzile nami ngiwakhonzile njengoba nazi ukuthi ke benginolikhele naye lapho ushaye kwazwakala bakhala abantu abambonke bathi baba sicela umphinde umbuyise ulikhele impela ngizombuyisa kodwa namhlanje ngiphethe nango umbomvu insizwa yale kaMhlabi yalingana izigi zamadoda umbomvu ungubane kaMhlabi yalingana endlondweni phansi ezantsi kwesika mabhudu umfokaTembe indoda ke lena esisebenzile kakhulu nesazamayo engeke ngikhulume kakhulu kodwa izenzo zayo izona esizokhuluma ngizothi ke namhlanje bathi abamnonke cha nangumbomvu lapha umelaphi usiza abantu uyisiyoni uyinazaretha awu ushaka kubili mbomvu uyingozi ufike ekseni uhambe uyelaphana ebuhleni uthandaze bakuthiwa yisonto uthi ayikhona ake ngiphindele eziyoni nakhona ngiyophakamisa into yakho le isegazini isiphiwo nje ngasipiwo gogo wasipiwo gogo bakho ake ubingelele lapha ndabezitha ubingelele abantu abasilalele ubingelele khehla ngiyakumukela mina ngithi bingelela nathi isizwe siyakubheka sikulalele isizwe sifuna ukuzwa ukuthi uthi ya ngibingelele kakhulu kubalandeli bakaGumede njengoba sengihambe yaze ngafika phathwale likhaya endlini yakhe yokuthi kubantu bakhe bonke njengezinyanga ke eziza kuyena ngolwazi nangokuthi siqhubha kanjani empilweni njengoba naye echaza ukuthi hayi ufuna amadoda awathembayo kumele sithembeke kulomsebenzi wethu lo ikakhulu mina ngeke nginake kakhulu kulezi zinto lezi abantu abayifunayo ezulusizo kakhulu njengoba ngibena nje kaMhlabi yalingana ngumuntu engibheke abantu ukuthi khona into abayithanda kakhulu njengaleli idlozi lomlozi uyabona idlozi lomlozi idlozi eliyimfihlo kakhulu lakho ngoba abanye abantu abaningi kwesisikhathi uthola likhuluma phezulu emqadini kwesisikhathi abanye balenze libe seyisigujini abantu befike bezofuna usizo kubantu abanabalozi kuthola ukuthi manje umuntu kwayena lo sebenzisa lomlozi egcineni usuyavaleka noma lomlozi lona usumenzela izinkinga phakathi kwekhaya ugcina fanele ukuthi manje lo muntu akagezwe futhi manje abantu abaningi bazomusa umuntu olwandle bamuse empophomeni bemuse emazini ahambayo kodwa mina mase ngiyibuka ukuthi cha lo muntu lona udinga ukugezwa esidulini ngoba isiduli ngiyibona amadoda akhona ukuthi akhuthele ngoba yaphila mowasithinta nje wahlakaza wasithi kuba khona lo madoda lawa anyakazayo kanti imfihlo ivele ya umluzi imfihlo khona iqhamuka lapha esidulini lesi siduli siyimfihlo kaNkuluNkulu ngibuke mina bonke abantu abasebenzelwe esidulini kwesisikhathi kulashwa kuphiliswa izinto zesiduli ziyavala kwesisikhathi mina nje amanzi ngiwavala esidulini inhlanhla ngendaba ezetha amanzi kanjani namnyama lawa ahluphayo lamanzi ahlupha abantu manje njengoba usumndeni omkhulu kuthi uhlangane zovala amanzi uhambisa esidulini wonke yebo ngihambisa esidulini esisodwa nje zwi yeah ngithathe ifosholo lami ngisimbe sonke isiduli ngifuna imbuzi emnyama bese ngibulala lesi siduli ngisifake emabhakedeni ngihlukanise ukuthi laba abesifazane laba obaba laba zingane bese ke namhlanje ngizovala amanzi ngoba mina amanzi ngiyawathola ukuthi okay amanzi mhlawumbe aqhamuka ngendlela ukuthi kukhona umuntu wasebenzisa izinto ekhaya njengoba kuthiwa kunamanzi amnyama ngiyangikholele ukuthi bacuya amathuna nezinsila zabantu kwesisikhathi omunye umuntu mayethi mhlawumbe uzosiza lapha ekhaya athola ukuthi manje lamanzi lawa sewona angakwazi ukuthi ahlele izinto
lesi siduli ke mina ngisifaka lapho ukuthi umuntu angabe ngomsebenzele esidulini isiduli isona engisazi mina sumvula nyama ngoba isiduli siyamsiza umuntu ovaliwe isiduli siyamsiza umuntu onamanzi amnyama isiduli siyasiza umuntu owasetshenzwa emathuneni isiduli bese siyavala labalozi laba engifuna ukukhuluma ngabo namhlanje lama ngifika la kaGumede abasebenziswa izinyanga kakhulukazi hlukeneke igodlo zesiduli nabalozi umlozi uyasebenza ngesigubhu umlozi uyasebenza ngomqadi mina ke ngithathe lesi siduli lesi ngisihlakaze kuhlakazeke lamatsheketshe lawo bese ngisimba sonke isiduli ngifuna indwa ngemnyama ngifake phakathi wonke umuntu ogezela phakathi lapha esidulini yiko ngithi isiduli siyimfihlo mana ke indawo ezitha wena ke wasemabomvini ake ngithi manje ngiyasuka la sengesidulini ngifike ngigezele khona ngamanzi angenalutho mhlamba abosisiwe azovaleka amanzi amnyama noma ukhona indlela kunemithi ethile eyisebenzisa lapha kunemithi ke ethile esebenza lapha okay le mithi lena ke iyona le elekelelayo umuntu ozovalwa noma ozovulwa noma ozolungiselwa lento lena evaliwe isikhathi esiningi abantu abaningi ke baqhamuka benokukhalaza ukuthi kade begezwa bengasizakala ukuthi umuntu uhambile wayenyangeni wathi uyaphuma kweyinyanga wafika khona ukuthi akasizakalanga ukuthi afanele agezwe umuntu ugezwa njalo kanti uhlushwa ilomthombo isiduli sinomnyombo waso phansi inhlabathi yakho lihlone kabili khona emnyama khona emhlophe isiduli mina ngisebenzisa kakhulu ngoba yonke into ngiyisebenzela khona kakhulukazi edlisweni ngiyalapha ngesiduli ukuvala amanzi ngiyavala ngesiduli ngivula inhlanhla ngesiduli uyabo nenhlanhla ngiyakha lapha ngesiduli isiduli nje mina iyona into engiyisebenzisa kakhulu futhi nengithembela yona kakhulu nokuthi nje isitha nje asidlaleli uma uphethe lempande mase uyihlangana nalesi siduli manje isigubhu lapha kwakazikho hawo babe ikufa hawo indathana sengijolo ngoba nangu yonke into yakho ngathi sesiduleni futhi isigubhu umuntu othi mina ngifuna isigubhu mina noma nesigubhu sakho sasa ngesiduli isiduli ya isigubhu sasa ngesiduli isigubhu sami ngizokunika isiduli nje angithi lapha esidulini kunamadoda amabili khona indoda nomfazi manje nezigubhu zakho uma uyithola lapha ekhaya uthola isigubhu sendoda uthola igubhu kodwa futhi nginemfihlo ukuthi esami isigubhu sihlala esidulini okay ahlali esosweni hayi siyahlala esosweni uma sesibuya ubokhanga angithi uzofika wena kumina usho ukuthi hayi cha mntomzane bengisacela ungivulele bese mina ngibheka ukuthi wena ufuna ukuvulela hlobo lo manje ingane mayithi ngifuna umshado ngifuna umendo naye uyicela lapha cha ngiyeqala ngibheke ngoba ngiyahlola uyahlola futhi hlole ngamathambo noma ngamakhandlela hayi amakhandlela ngwasebenzisa noma aba khona ngwalayithi nje kodwa nje isikhathi esiningi sesamathambo okay bese ke ngimhlolele umuntu ngimthola ukuthi lo muntu kwesikhathi omunye kufika ukuthi lo akaye esidulini okay uye emanzini lo nakaye esidulini uyogezwa entabeni kodwa isikhathi esiningi nenjwayelo idluliswa lapha ekhaya isiduli ngoba silwa khona number 1 manje ke Mbovu njengoba umuntu onendawo ezimbili zokusebenza njengoba noMozi la eNanda phinde ube nendawo eMangoza lapha endaweni yaseNdlondweni inamba ngabe ihlukene noma inamba eyodwa abantu abangithola kuyona uma bekudinga ngoba khona bazothi babuMbovu ngiyafuna ukuyojika lapha esidulini babuMbovu ngiyafuna ukwenzelwa into ngesiduli mhlambe bengakuthola kanjani ngoba uthi indaba ejule kakhulu futhi ke phela ukulapha kwenu nina abantu bamhlaba uyalingana akufani ukulapha kwethu thina singapha nganeno mhlawumbe uthi umuntu sengihambile ngokwesintu sesizulu ake ngithole induku yamathonga manje
kamhlaba yalingana ake ngiyojika khona iziphi inombolo mhlawumbe ongathi wena hayi lezi noma kanjani bazongithola kuzo ngoba into ekhulungu ke embomvu abantu baphatha igama bengasakuthole efonini baye befisa ukuthi babekufonela bengakuthola yipi number phela ongathi cha le guarantee sure ufuna ukubuza noma ufuna ukufona noma ufuna nje mhlawumbe ngizomhlolela nansi inamba inamba yami engisebenzisa kakhulu ya MTN le number ya MTN lena ithi 073 531 7579 okay right ke sizibhala ke lapha ngaphansi elapho nje lokubonga nelokugoqa lingathini ngibonga kakhulu balandeli bale channel kaGumede nokuthi ngize ngifike la ngibe umntwana obeqala nje ukubonana naye kulolu hlelo ngibonga kakhulu isifiso sami kakhulu ukuthi abantu bazi ukuthi ngikhona la emhlabeni ngiyaphila futhi ngiyasiza ngisiza ngesintu ngumuntu othwasile onamadlozi umuntu futhi owasina wagida obala ngaphuma ngenkomo esibayini ngahlatshelwa yonke into angiphelele awumananga inyanga nje angivela ngaba akusanga nje usudokotela usuyinto enkulu ngihlalile nje emzini womuntu iminyaka emibili ngafaka ibomvu ngafaka umcako ngafaka isketi esibovu ngafaka esimnyama ngaphatha ishoba lenkomo hayi lenkonkoni lenkonkoni sengiyaliphatha nje ngoba seligugile leshoba phela seminingi iminyaka imethi iminyaka ewu20 ngilapha sindala lendini asibonga kakhulu umbomvu lapha uSomahashi ngiyacela abafowethu ningakhohlwa le channel yami ukusubscribe kuyo